Akiama ba society ya kawa ya metherobo wite ni kwithirite kwina baitene na kirurimba kawa kiri miaka iyu kanyuma na ni bethirite baikenera untubo bakiare kya thoneke kuinga mwaka bwite kawa ni kongelete kigina bonene ndi ni kubati kolero wangina ro wanjurithia bo kimeraki wite arimi ni kubati kuritano kenda bomba kurima kawa na wingi kenda kuongela maketha. Martin Mwambi waina ntetoi urimi na maumithio makawa mbaritia mithero na makotherema na kuthongama na bubui kuringana na Bendi Fondieri mukariri giti wa arimi bakawa mbarino cia mithero mbuge au tukinyete mithero ni tukona ni tuthiete wega nontu thokia kawa ni thiete gitagia na improvaga ke last year na tukauga au tukinyete mithero ni tukonania ona urimi wa mithero no garukite arimi ni bemburizite urimi wa kawa wega na nitukuona tuthie togu in near future we are going to be nitukuthiko kugwata matunda muri mwakawa ireri ariuga kagitaga kathoko ya kawa ni mbege kiringithanwa na mwanka muthiru akiugaga mwanka muthiru kana mianka mikuru kwibarite thini ya kugana nitukuona mundu monde maria augaga monde guti untu thiete na mbere lilia ona nikatuthiete mbere tukinyamaraga nundu ria gwatuike kwina kateos ijiegwa iguga igusengwa ikinaura ari guriba kwa bakinaura lakini liu ni ngwitike ni kapa gucoka ni bacokete nundu tukuona thoko riu ona yarugurwa tariu ibwite muno ni tukuona thaino thoko is good nundu bara bari bagutoroke gita lilia aguri ni acoku liu tukuona taka kwari na gasiasa kendaga kurutha kunyogoria sekta ya kawa nundu ni twatesekire muno nundu that is the only time kawa karirwe na almost 1 year like these days ni tukuona maundu no makuthiwe mbere wega na thirikari ikathio gwithiete ni tukuona gain ya kawa ni kumira iria mbega baritie mama kagitaga gukungwira urimi bwega bwa kawa bwa mwanka uyu ararimi baugite kira gitigarite ndikenda kuthongamia bururu urimi bwa kawa barienda motaramu na motia mega mindani yago tena expertise baba betagwa agronomist bakuthomithia arimi practices imbega ya kulima kawa na arimi betu baba ingi batije coffee calendar na batije coffee management nigituma riu production yetu ikirwa ni kilo 3 per stem majority of the farmers kwa bunde nkiuria whether ni county government itutetheria mbere in production togu twauga production tiga ugu baugite bataraicha ya mpu ireretagwa makombeni makithirikari mbari cia mitheru itikugana na kwoguo arimi baingi no abathiete na mbere kuthina ikwagia bataraicha ine jagaga mithero ya 2,500 thirikari igerie kuleta kwa wingi nundu kwenda tukaragumithira o ni barete na barete batikajana na gindu itwa discrimination baije muntu buria aija akayo fertilizer nayo fertilizer kenuka kogu ninkwenda kuromba barogu kawa gakaitia bei kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Martin Mwambi.